Tank canggih milik Ukraina dihancurkan oleh Rusia. Detik-detik tank hancur dan dilalap api beredar luas di Telegram pada Jumat 3 Juni 2022. Disebutkan dalam keterangan unggahan, sebuah tank T-64BV Ukraina dihancurkan oleh unit pengintai Rusia. Kemungkinan menabrak rancau anti-tank yang ditempatkan Rusia, jelasnya. Ledakan besar tak terhindarkan hingga membuat tank tersebut hancur berkeping-keping. Sementara pihak Rusia tak mengatakan secara pasti kapan atau di mana serangan itu terjadi. Rekaman video itu diambil dari sebuah kamera ponsel milik prajurit Rusia. Шабыков ебет, съебан нахуй. Готов нахуй, сучонок. Слава России, мужики, слава России нахуй. Есть. Шабыков ебет, съебан нахуй. Готов нахуй, сучонок. Слава России, мужики, слава России нахуй. Готов нахуй, сучонок. Слава России, мужики, слава России нахуй. Есть. Шабыков ебет, съебан нахуй. Готов нахуй, сучонок. Слава России, мужики, слава России нахуй. Есть. Шабыков ебет, съебан нахуй. Готов нахуй, сучонок. Слава России, мужики, слава России нахуй. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.